dot minu la paulana hanan dam cheu na mo HakhaNet ni lunglom te in nan kut kan in tlai na tuten HakhaNet Thawngchimnak mi atlang pikrak chimlai Vice President Pu Henry Van Thieu lai tlang Thawngchimnak zau fel nak a arak lung than Vice President Pu Henry Van Thieu Hakha University zau thlet nak angai Ram leng phan Myanmar ram mi minung thongsom thum le thonga hlan kan me min san thut mi zau hlan an si chang Flam COVID-19 zot nak ngai mi minung panhi an dam chang Dol chung thong grak chimlai Vice President Pu Henry Van Thieu lai tlang Thawngchimnak zau fel nak arak lum than Thongni pukul kum Myanmar party tling democracy thimnak a thantlang peng amiutal hot do number 10 in azom dingle atulio Myanmar Vice President Chu Pu Henry Van Thieu chu lai tlang chung thanchau ning zau felnak to a le me pek som nak he pe tlai in avain hi nak lai tlang arak long than tia thai asi Pu Henry Van Thieu arak lon mi kong he pe tlai in Chiram kul NLD chairman le Lotto speaker asemi puza boini atu arak lun nak arwang bikchu lai tlang chung thanchau ning zau fel nak to nak asi vumtu mang chartor pi rem than nak ramkul teyal Lotto zung sakmi Hakha University kul chung chapel sakmi Hakha GTI siang in le pangpardum to nak hunpol zau fel nak angai Jun thongni pukul October kulesrui ni hi falam laya akal I surbung airport le var hai dan thermi pol zau felnak atwari lai te da hakhapost chim Hakha University kulchung chapel an sakmi zau felnak atwa nak a ama pumpak in tangka singsha bamnak apek na jun vumtumang chartwar an remthan mi kong a zanglek to chan I zanglek pol an idin nak dingle an ria nak ding cha a ria nak in sak dingle mi za pithut nak zong achung chi ding in to tar ding atim tia thai si Pu Henry Van Thieu hi thongni pukul kum October thatiang lai tlang a avai thum nak arak lun asi chun atu arak lun lai a hando lam han nak to ding asina in ni khwani apek lau cha a an to khawlau tia thong kan thai Vice President Pu Henry Van Thieu Hakha University zau thlet nak angai October kularuk thongni pukul a Vice President Pu Henry Van Thieu Hakha University siang in chung zau thlet nak angai tia kan thai Hakha University seya chi Dr. Lian Zakhupni October kularuk thongni pukul a Vice President Pu Henry Van Thieu Hakha University siang in moku degree pek nak charokle charok sakchap nak ding hun Chapel pol zau thlet nak angai I chapel sak nak cha a pumpak in singsha pek nak angai charok hi chu datni in kan sak chang I achak lai a kan kau chaplai charok sak chap nak ding cha a Vice President Pu Henry Van Thieu ni mai kum budget a soichi ding in kan chip pek na lai ati tia da hakhapost chim Hakha University mo u chu kan limchang degree pek nak zong hi December tha a di ding asina in COVID-19 zot nak rang arian tun tun ha an rak ret kho lau cha a kan di khau than lai lau mok ule degree pek nak han nak poi chu kum tharn hu COVID-19 zot nak adai deu hu a to asete lai tia Dr. Lian Zakhupni da hakhapost chim Hakha University a hin sangak cha di lak minung thongkha fai an si Hakha University hi an raksaka chun Hakha College ti asina in thongni pukul ogat somthum le nikhat a ramkom chawzani Hakha University tia an thlan hi asi Ramleng phan Myanmar ram mi minung thongsom thum le thonga hlan kan me min san thut mi chawlhan asichang Ramleng phan Myanmar ram mi minung thongsom thum le thonga leng na I hlan kan me min san thut mi chu chawlhan asichang tia Union Election Commission zungni thongni pukul October kuluthum a mizapi sin a thatnak atwa Ramleng phan Myanmar ram mi na hlan kan me min san thut mi hi thongni pukul October na thlai li in UEC ni a chawlhan than mi asi tia kan thai thongni pukul October na thlai li a tanzong hunli in minung zali le somli le poriat October na thlai nga a tanzong panhi in minung somrok le porok
October na thai kwa a tanzong kuluriat in minung thonga le zanhi le songa le pakhat le October kuluthum a tanzong poriat in minung thongsom thum le zal somruk le pakhat na I hlan kan me min santhut mi chu chawlhan asi October kuluthum tiang a tanzong somli le panhi in hlan kan me athai chawlhan piak asemi minung thongsom thum le thonga le zakwa le kulesari an se changtia mizapi sina thaitarnak chathan an chwa mi chung a atal hlan kan me an thak mi kong he pe tlai in Korea ram tanzong a rian atwan mi pakhat ni ram mi pakhat ka si thainak lungputte in ram leng lai zong ni me an thak cheu hi kan ma lai zong kan ilom chun ram chung I om mi upale shwai tu pol zong an rak ilom lai ti zum na kan ngai hlan kan me an thak mi hi UEC lai kan kwat hlan a kan ma lai ni zau fel na kan to di hu in kan kwat mi in ha asi tia da hakhapost chim Thawngni pukul kumyama ram party tling thimnak a rampi huap in ram khel party affect leomi somkwa leng azwam ding an si hi chunga chinram kul chung in ram khel party independent tel in thlain hi an izwam lai tia chinram kul election commission zungni alangtar bimang thaitel kasi Falam COVID-19 zot nak ngai mi minung panhi an dam chang chinram kul falam sin a chami COVID-19 mi zo minung panhi chu an dam chang cha a thongni kumkul October nikol nisri ni a sin in chwatar an si chang tia kan thai hi kong he petlai in falam si zung uk Dr. Thawngchung thangni falam sin PE zau khat mi COVID-19 zot nak ngai pathum lak a panhi na chu zot nak mu an si nu vai ni tiang zot nak an chek na nak a negative an si cha a sin in chwatar an si chang falam sin pi a COVID-19 zot nak ngai mi minung pakhat long kan ngai chang tia da hakhapost a chim Falam sin pi a zau khan chwa ma mi COVID-19 zot nak ngai minung pakhat le lungpi khwa erkhum nak mun a erkhum mi minung hlai ni an tia kan thai tutan HakhaNet Thawngchimnak hi vial hin kan ngol ri lai dibora sungmi kasi